नमस्कार. भरतकंठाचे महान वज्र स्वामी विवेकानंद हांगेले जन्मदिवसू नॅशनल यूथ डे हाचे राष्ट्रीय युव महोत्सव महाराष्ट्राचे नासिकांतू आमगेले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांगेले उपस्थितींतू भारी चंदायर जाल्ले. त्या कार्यक्रमांतू प्रधानमंत्रीले येद्राक आमगेल्या समाजाचे चेल्ले चेडू शांता आनी रिदमीक जिमनॅस्टीक प्रदर्शन दिल्लें आसा. हें आमगेल समाजाक मस्त अभिमानाचे विचारू. आनी श्वेता पै आनी अमित दिनेश पै हांगेले धुव. शांता पै हांकां यूथ ऑफ GSP तर्फेन देव बरें करो म्हणून आमी शुभाशय दिताची. अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो. ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो. लहरा दो, लहरा दो. सरकशी परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो. लहरा दो, लहरा दो. सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो, जय हो. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो, तुझे नहीं अपना चमन, तूने नहीं अपना वतन.